bashobora kumuterera haleluya, bashobora gutera haleluya cyane, haleluya. Turaburane mambo z'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze, igishobora kurandurwa natwe turorera.
ndashaka twiyamamure dusenga Imana. Nubona umuntu ari iruhande yawe atari karasenga nk'uko ubyifuza, umubise umusunike, we usenga Imana, uhamagara Imana. Hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe muri aka kanya. Wanda usengere mu isengesho ryo kwezwa no gutungana, ubwira Imana ngo Mana ndakeneye amaraso ya pepaya la foliga, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana akora igikorwa. Abantu mwicaye mwaje gusenga cyangwa mwaje mu mikino? Ndashaka kubona umuntu wese ariko arasenga. Niba uhagarara namba upfukama ariko uhamagara Imana, ndumva umuriro w'Imana mw'iri teraniro. Nimuhamagara Imana, nimuhamagara Imana, ubanze uyibwire ngo Mana mbabarira kucunga yako. Gira ikintu kinguye ku buzima bwanje, gira irembo wuguruye ku buzima bwanje, gira irembo kinguye ku buzima bwanje. Amarembo yari yarakinzwe ndakeneye ko akinguka muri aka kanya. Byari byaranse ndakeneye ko bishoboka muri aka kanya. Ndiko ndumva imbaraga z'Imana mw'iri teraniro, ndiko ndumva umuriro w'Imana mw'iri teraniro, ndiko ndumva Yesu mwari no koraniro ariko arakora ku buzima bw'abantu. Ria bashekotaya baba aya baba shanda rikoria gloria Mesia. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Imana ku buzima bwawe, hamagara Imana kuri ya mitwaro ikomeye ku buzima bwawe. Bya bindi ubona bikomeye, bya bindi ubona bikomeye, bya bindi ubona byakuboshe bikomeye, ndavuze ngo hamagara Imana. Hari abantu baboshwe n'imyuka itandukanye, aka kanya igiye kubarekura. Abakubosha, abakuroze, abakuziritse, aka kanya bagiye kukurekura. Ariko mwohamagara Imana mw'abantu mwe, ariko mwoririye Imana kuri ino saha, mwoririye Imana kuri ino saha. Ikagira icikoze, ikagira icikoze, ikagira icikoze, ikagira icikoze, ikagira icikoze, ikagira icikoze, ikagira icikoze ku buzima bwawe. Senga, 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 senga. Senga, senga, inginga Imana, inginga Imana, reka gukina, ririra Imana. Shakisha amosozi, warayaririye abantu, ariko uyu mwanya aririra Imana, ariko iyi saha aririra Imana, uyu munota aririra Yesu. Ndiko ndumva hari abantu bariko barabohoka, batangiye kumva umuriro muri bo, batangiye kumva imbaraga z'Imana muri bo, batangiye kumva ubushobozi budasanzwe muri bo. So ni imbaraga za Yesu. Iyamamure, 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 iyamamure. Shwanyaguza, shwanyaguza, shwanyaguza. Menagura, menagura, menagura. Ndiko ndumva Imana iriko irakora, ndiko ndumva Imana iriko irakora, ndiko ndumva ijuru ririko rirakora ibintu, ndiko ndumva ijuru ririko rirabohora abantu mu buryo bukomeye. Ndiko ego mwuka, tacinga abantu, tacinga abantu. Kora ku bana bawe, kora ego me, kora ku muntu wese ari mw'iri teraniro. Kora nta muntu agenda adakozweko, nta muntu agenda atabonye Imana. Nimba waje mw'iri koraniro k'uyu munsi, nagenda kubwire ngo cyo wari umenye Imana irabikuvanamo, ikwinjiza mu bintu utari umenye, ikwinjiza mu bintu utari umenye. Sinakubwiye ngo upfukame utari kurasenga, nambuzi kutari kurasenga. Ndafata inkoni ndagukubita aho nyene upfukame. Nta bintu by'imikino ndi muno munsi, ndumva hari icyo tugomba gukora. Paulo ngo aradundumigwa, dundumigwa nawe. Anka iyo migambi Satani agufiseko, iyo migambi Satani afise ku buzima bwawe.
hari abantu bariko barumva umuriro udasanzwe muri bo, hari abantu bumva imbaraga z'Imana muri bo, hari abantu bumva amavuta adasanzwe ariko arakora muri bo. Aya mosozi yareka tembe, na mosozi yo ku ego fatwa kogwako, ego iyo miyoboro yari yarazibye nizibuke mu izina rya Yesu. Iyo miyoboro yari yarazibye nizibuke mu ego. Ndaguturiye wa jini we wabashiye mukobwa, ndaguturiye mu izina rya Yesu, ndaguturiye mu izina rya Yesu. Ninakuamuru katika jina la Yesu, ninakuamuru katika jina la Yesu, ninakuamuru egome mwabantu mwesenga, mwabantu mwesenga, mwabantu mwesenga Imana. Egome bohoka, ndavuze ngo urabohoka kuri no saha, ndavuze ngo uridegembya kuri no saha, ndavuze ngo ibyo wari umenyeye urabivamwo. Akira imbaraga z'Imana. Moto 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 moto. Nimba uribwa mu nda, ibyo wariye biriyo bipfeyo, wumvise seme ubiruke mu izina rya Yesu. Nimba hari ibibyimba bituragurike, senga senga, kora manifestation, kora manifestation, kora manifestation, kora manifestation. Gira ibintu wanka, gira ibintu wanka, kora manife mu buryo bw'impemu. Ririra Imana, rababababa, muriro mwegereyo, mwegereye abantu. Kese nababwiye abantu mutabona ibyo murimwo, umuriro wamanutse mw'iri teraniro, umuriro watse mwari no teraniro, nta bintu by'imikino. Izo ntebe zose muzegeranye, umuntu wese afata isakoshi yiwe yishira imbere yiwe, intebe muzegeranye muziti kuko tugiye kwatsa umuriro nta mikino. Umuntu wese ahagarara ahari, tugomba gusenga uyu munsi. Umwe wese afata telefone yiwe, afata isakoshi yawe, mwegeranye izo ntebe, protokole mudufashe, abandi muhagarare kwa teke takaya repara baba shando pariago. Umuriro 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 umuriro. Umuntu afatwa n'imbaraga z'Imana mu mudugani no hejuru. Mw'abantu mwesenga, zamura amaboko yawe, zamura amaboko. Muzamukane mu mutero muzana hejuru, musenga Imana. Senga Imana, hari ikintu cyo kirakoreka muri aka kanya. Ndabona imbaraga Mana yambariye ngo uyu munsi turadundumirwa twane. Uriko murafyina mwabasenzi, ushaka kumuvuna mwibiki musengerere ngaho nyene basi musenge. Uko murafyina atwa mwebwe. Bizina rya Yesu Kristo, bizina rya Yesu Kristo, bizina rya Yesu Kristo. Senga senga. Kubita, ndabona babimenye. Kubita, pomora, menagura. Nimufise icyo guhonda, uhonde, umenagure ibyakuziritse, byatumye utabyara, byatumye utarongogwa, byatumye udatera imbere, byatumye udacuruza ngo bicemwo. Menagura, kubita. Moto 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 moto. Hari abantu bumva ubushobozi muri bo, hari abantu bumva imbaraga z'Imana muri bo. Reka gusamarira abantu. Wewe ni wisengere, ntabwo bikenewe gusamarira abantu. Ibyo biri mu nda yawe birapfayo. Uyu mwanya turabisebya, uyu mwanya turabisebya, uyu mwanya turabisebya, uyu mwanya turabisebya. Ndahamagaye umuriro, ndahamagaye umuriro. Nta mikino. Imana yambwiye ko uyu munsi dusenga ibyo Satani yamize birunzwa, akabirekura mu izina rya Yesu, akabirekura mu izina rya Yesu. Abo yamize
resheketetete riyabasheketetete umuriro wacu wowe zamura ibiganza usenge Imana zamura amaboko yawe usenge iyo umuntu azamuye amaboko mwisi y'impemu aba yerekanye ko yananiwe ubwiwe bwaheze hasigayeho Imana kwa jina la Yesu ndagutegetse mu izina rya Yesu ndagutegetse mu izina rya Yesu ndagutegeka ono puissant de Jésus ndadeclare ubuzima bushasha rekura ibiri mu nda nibisohoke ibiri mu nda yawe nibiveyo ibiri mu maguru nibikurekure ibiri mu maboko nibikurekure ibituma utakira umugisha ibituma utakira amasezerano barakazima kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina senga kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu senga n'abantu mwesenga Imana ndamano y'umuriro kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo re baba re senga turira kubita pomora menagura n'izina rya Yesu Jesus umuriro ibyawe byose Satani yafashe arabirekura onodo Jose arabirekura in the name of Jesus arabirekura kwa jina la Yesu arabirekura kwa jina la Yesu arabirekura twarahiye nitwemera kubuzima senga kubita ntabwo twemera ntabwo rekura ndabuze ngo rekura ninamuru nguvu za uchawi ninamuru nguvu za kuzimu ninamuru nguvu za ibilisi katika jina la Yesu murahiye nona murahiye ikuzimu ibyawe biriko birarekugwa ibyawe biriko senga hamagara Imana senga turira ubazimu senga turira iyo myuka senga kubita senga menagura senga twika mu izina rya Yesu twika ono de Jésus twika ono puissant de Jésus I declare dekora baba tere bashakataya turira mu izina rya Yesu kubita pomora shwanyaguza menagura rekuri umukobwa n'ingoga baragasima ariko mwosenze ndashaka ko umuntu wese ariko arasenga hamagara Imana nitwemera ntidushobora kwemera kwa jina la Yesu baragasima Jesus nicharike senga kubita ikintu cyose kikuboshe niba ari indwara runaka uzi kwikuboshe senga muri aka kanya nyene Imana ikora igikorwa ku buzima bwawe Imana ikora deliverance ku buzima bwawe Imana ibohora ubuzima bwawe umuriro ninawasha moto ndakurekuza mu izina rya Yesu abazimu barasha banda
bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya guhamagara Imana. Ndaguturira, ndaguturira, ndagukubita, ndakumenagura. Fire, 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 fire. Moto, 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 moto. Ariko muhamagaye Imana, ariko muhamagaye Imana, ariko muhamagaye Imana, ariko muhamagaye Imana. Mwegere hano imbere, mwegere hano imbere, mwegere hano imbere mwese abo umuntu wese akeneye kumva, akeneye kubohoka, akeneye deliverance muri aka kanya. Hagararaho nyene, hagararaho, mugarukiraho nyene. Giye kurekura umuriro muri aka kanya. Hagarara ngaha kuri ibi byuma kwa jina la Yesu. Te parabaya. Zamura amaboko yawe imbere y'Imana. Repashe kose. Uku kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwawe. Ku kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwawe. Ku kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwawe. Akira ubuzima mu izina rya Yesu. Ohoka. Retekete. Jesus. Jesus. Yebo shakateko siminima te parabashanto pere minimando. Umuriro, umuriro, ntusamare, ntusamare, ntusamare. Hari igikorwa kigiye gukoreka kuri wewe, hari igikorwa kigiye gukoreka kuri wewe. Ni igikorwa cha deliverance, ni igikorwa cyo kubohora ibiganza byawe, ni igikorwa cyo kubohora umubiri wawe. Yebo sheketetetetetetetet retetetetetetet 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 rabababababa. Agira baririmbyi nka batatu bafata mikrofone ha. Rabababa sheketere bai. Musenga Imana, musenga Imana. Raba sheketere boinifa. Te parabashakata rimini mantaya. Bamukora nk'abashapu atsa kubyuma fata mikrofone. Rabashe zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe. Wawasenga, wawasenga. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi mbaraga. Wowe senga, sinakubwiye kuririmba, wowe senga. Hari imbaraga, hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi. Yeah! Wowe senga. Izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi mbaraga
hari imbaraga, wowe senga emu yari ariko arabohora. Oh, hari imbaraga, abaririmbyi bandanya kuririmba. Senga, senga, ndakubohoye nona, ndakubohoje buri mwana. Bohoka mu izina rya Yesu, 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 bohoka. Iyo migozi yakurusha, izo ndotorota zitarizo, iyo myuka igutera mu nzozi, iyo myuka igutera mu ijoro, irakureka. Umuriro, umuriro, bandanya gusenga, wowe bandanya gusenga, wowe bandanya gusenga, wowe bandanya gusenga. Abasenzi muri he, yefete abakozi b'Imana. Ndamubohoye mu izina rya Yesu, 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 ndamubohoye. Arabahoka, bandanya gusenga no gusamarira abantu. Iyo migozi yose yakuziritse, nikurekure mu izina rya Yesu, nikurekure mu izina rya Yesu, ndakurekuje, ndakubohoza. Umuriro, umuriro, rekura, rekura, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya gusenga, bandanya guhamagara Imana. Iki ni cyo gihe cyawe, iyi niyo saha Imana yakubwiye kugutabara, iyo niyo saha Imana yakubwiye kukubohora, byawe birabohotse. Iyi niyo saha yawe, iyi niyo saha yawe, iyi niyo saha yawe yo gukira. Bandanya isengesho. Damanuye umuriro, damanuye umuriro, damanuye umuriro nonaha, damanuye umuriro isaha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Senga, senga. Umuriro, 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 umuriro. Mu izina rya Yesu, were none ndakubohoje. Iyo myuka yo mu bisoko n'isokuruza by'iwawe, iyo myuka yakuziritse uyu munota, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ubuzima bwawe ndabukuye mu kuzimu, ndabukuyeyo, 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 urabohoka. Zamura ibyo biganza, reka mujahe, mujahe, mujahe kw'Imana none higira itangire kubohora. Nta mikino, twadundumiwe, twarambiwe no kuba muri ubwo buzima butagira izina bubi, twarambiwe. Uyu munsi urasohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uyu munsi urasohoka,
urasohoka muri ako kazitizo umaze igihe kirekire wizungurukirako. Today urasohoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Senga bandanya gusenga. Vuga ngo Yesu, cyane Yesu. Yes, by God. Ninawasha moto tego sefini ma. Wewe zamura amaboko imbere y'Imana gusa wirabira icyo Imana iri gukora ku buzima bwawe. Ndabona Imana iri kiracagagura ibintu. Ndabona Imana iri kiramenagura ibintu byari byarananiranye ku buzima bwawe. Kwa jina la Yesu. Mbuze ngo rekure umukobwa wa daimoni. Wa daimoni we y'ijoro. I say, ndavuze ngo rekura. Arabohotse neza na neza. Nta bintu by'imikino. Iri kirabohora abandi wizeye nawe iri kirabohora ubuzima bwawe. Tok. Nibishoboka gushobora gusenga gutya amasengesho nkaya uri kusamara uri kundeba ngo wakira igitangaza. Nibikunda. Nibiba. Na usenga kina. Twaje kwaka satani byacu byose. Muriro w'Imana. Ndamanuye umuriro mu izina rya Yesu. 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 Tok. Mu izina rya Yesu. 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 Ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana, moto wa Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kintu cyose cyawe cyaziritswe kirazitugwa. Ubuzima bwawe bwaziritswe burazitugwa kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tugiye gusebya ibiri mu nda yawe, amarozi, amasumu, amashano, ikintu cyose wowe warariye tugiye kugisebya. Turamanuye umuriro mu izina. Turamanuye umuriro mu izina. Cyane turamanuye umuriro mu izina. Turamanuye umuriro mu izina. Turamanuye umuriro mu izina. Turamanuye umuriro mu izina. Yego. Moto. Ubushobozi bwa Yesu. Mana turagushimiye. Mana turagukengurukiye, tugukomeye amashyi menshi dushima. Amashyi menshi ku Mwami. Amashyi menshi kuri Yesu. Kotela haleluya. Mwesubira mu bibanza byanyu mukicara gatoya. Ni wewe buturo bw'imitima yacu, ni wewe mashimwe y'abakuvuga. Itugufite Mwami turakomeye, iyo tugendana nawe turabanesha. Manura imbaraga zaba ushaka, uri byizigiro.